kum ke jing khmi lenti ki riunget ke balang Catholic ha ke perthai Baroque ke tedam bali kelami na atas khana ke Sistine Chapel St Peter's Square Vatican ha ke no phais ngi jong ke pratare ujemmang araja arpusan ke ba ai dak bagi Cardinal na kelengkiri ke perthai lingba ke conclave kila jiet yo po Thymmai kata da Robert Francis Prevost na United States of America. Ya ke Kyrteng Robert Francis Prevost lapin bana na balcony ke St Peter's Basilica do Cardinal Mamberti. Kumban syukdo baka jing tap vote ke sngi beningkong ke balapan long da ke conclave ha ke hinyo tarik ujemmang araja arpusan kalakut klam ke jing la banjiet yo po Thymmai bat kumta la beteng beyang ha ke pratarik ujemmang araja arpusan. Kini kejing jet yo po Thymmai uba arspa anru punyo kadai hadien kejing klat no jong po Francis hau benai baladap lingba ka conclave ka bekentup ya kisispa lai pulai ngot ki Cardinal. Ha ka benta peningkong ha ka porman stam kejing mi tedam yong kala beteng kumba kala long ha ka sngi baladam Henry kadai hadien ka wat ka baar baka tedam li kala mi na katai ka atas khana na ka batang ya ki balat ka balong ar na ka lai benta kejing don ki Cardinal. Pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.